Ka jingyap na ka jinghap jong ka lingsoy ay jing hikay jong kisipay soy jong ka ri Bangladesh. Hakawi ka jing school hadaka kalakiw siya ka arp nyongot hadu menta jong ka nega kubor. Namar baki brew kala nang klat no na ka jing mensaw ka bala jur jong ki. Lai tu kibor penyai meta ka simbaar kar par trigu naitung arja pesan ong kilat petai kubor. Ka lingsoy F7 BG1 ka lingsoy ka bala shna ha China kalamat ka jing tot akikor kibor. Kato gane por hadin bakala kiu bakala hap hagaying armala jong ka milestone school and college hadia bari haga thain yutara jong daka haga siningkong ka arpo trigu naitung arja apsan ka jingyap menta kalong arpo nyongot ber apsan got naki gideki khanaret long unong ai jingmot bagarpang jong chief advisor professor Muhammad Yunus Usaidur Rahman haginong to khobor kumbasis pa anyo pangut ke bala mensau haga bakato ganengot naki kilaong bakildan hapdeng jing sitom ka bala jur layatu bagi dan arpangut ki belayap ha ka pastang barhendengut layap na ka jingmen saw jongki ha ka shimet unongnya lingsoin ubala te kurteng kemu flight lieutenant Muhammad Tokir Islam udai na preng ki bayap ha ka tei ka jing hap lingsoin ka sarkar Bangladesh kala penmena kum kasing ka basongsi apo kari menta kasingi ka arpartik unaitung ajabsan kum jing solam bajing kan mau kito ki bela syakta ha ka tei jingja ka basongsi Kakarwa na office yung chief advisor office hak siningkong apoy trigun naitung ajabsan kelapan bena bayaka lama kari on penher siteng habaro kawai kari on penlong ya kijing duai bakarpang habaro kicaka maniblay ha kari na kabenta ki pamensaw bot ki belayap no latauro mentai ke komiti toket ke bahakli do dagat nat sipai suin jong ka Bangladesh banlap ya kadau jong kate ka jingjia